Sintoma Shaltini Kakamani Kifilka Nai Sintoma Shaltini Kakamani Pelajar hambai ini sini di prasabo song di Bisinggo hai kaba sini di Prahawo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko assignment salno diye 115তম তিনি অলসিনে আগরতলানি 0 পয়েন্ট তিনি 2023 বিধানসভা ইলেকশন পাইয়ে তাবুকনি অনারেবল চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় বনি ওয়ান সকমাবাই আর আগরতলাব মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি kaya kaba stesi asabe maniwo jong tini ang sakbai thang oro jagawo bone murtigo tini asamene salno dei boglani khajam ani loge tongbo sini Bitchandra policy mukni edisini bonongna MDC atau Sanjay Priang dai sini bonongna Bipinda Porma Bharatiya Janata Party ni Dewa Murtani State Committee ni adong kai ko bondida ro thunglai ba sa kaija dini sini nahormong kai sini wan sakma obono Ibrahaba jot bubagrani bosongni bisingo jeng je mansak jaratiyai 2018 সরকার পরিবর্তন মানে ইয়াগুলো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি bini kebang ma contribution tonggo Tiprahawa dei Tiprahawa bo kathang tongpro bini kebang ma bo songnok ne bagai samung tanglang manina sang muitok layei bolam ramani bisingo sang Tiprahawa sarkar phayei Agartala ne airport birkhong nokla abo sini borok ni bagai sini dokha ni bagai kaisa laibuma abono songrogina bini murti asurikha Agartala airport bini bumung bosnamka airport ne Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko ara jagawa murti asurikha jai tini hai sal 19 তারিখ আগস্ট sini sarkar phayei Tiprahawa Tiprasarokni laibumano respect roi ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত তিনি সম্মান রই তিনি লাইবুমানো কাথাং প্লেনারকনানি বাগৈ তিনি লাইবুমাनो सम्मान दोननानि बागै 19 तारिखनि आगस्ट महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि साल होनाय रगै सालसा राज्य सरकारनि अंगै हलिडे घोषणा खालामजाखा 2018 बोसोरनि सरकार फाइमानि यागोला किन्तु राजनीतिगतभावे जों जुदि साननानै थांगांगांगाय 184 जना राजानि बसंनि बिसिंगो ते गोबां राजाबो दंखो दाबो ते सिनि गोथां सह महाराजा बीर किशोर मानिक्य सह 186 नम्बर कावसिनि भारतबर्षबो हेगबा सारा वर्ल्डनि बिसिंगो सिनि त्रिपुराहानो सेकेंड किंग राजा नि स्टेट नेशन साइमनो अब इतिहासबो दंगो किन्तु लाई थांजा गोबां मा बिसिनि जरावा 184 जना राजानि बुबाग्रानि लाइबुमा रखना पर्यन्त राजनीतिगतभावे सिनि बररक इलेक्शन फायो भोट लायो
इलेक्शन थांगो MLA चालायो मंत्री चालायो एकेबा हास्तेबा गोबां सरकारनि ट्राम्प पाइ थांमानि यागुला फुना सिनि तिब्रा हानि तिब्रा सानि हेकेबा बुबाग्रानि बसुंरावनि लाइगुमानो कोनो दिना फुना अमा हेके बरम रमानि सोंनो गिया आबनि बागै दिनैनि साला महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आचेमानि साला 115तम आचेमानि साला जों भारत हादरनि बरम गोनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनो बेलायखिना हामबाय मारगो दै त्रिपुरा हास्तेनि जोंनि अनारेबल चीफ मिनिस्टार प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदयनो बेलायखिना हामबाय मारगो एलाय थांजाक सिनि कचाम चीफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देब बनाबो बेलायखिना हामबाय मारगो दैसिनि सार थै थांजाक सिनि IPF नि सुप्रीमो सार NC देब बर्मा बनाबो बेलायखिना हामबाय मारगो कारण 2018 सरकार सलायजाकमानि यागुला चिकन कुना कुनि वफना बांमा आमचायाव फना सिनि बुबाग्रा बसंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि बांमा आमचायाव बिनि मूर्ति आचुक जाखा सिनि सरकारनि पक्ष থেকে बख्लायजाखा दै तुमहेन सामाजिक संगठन बिसिंतिबो खलायजागै दङ खाख्लायाव बसकांग सिनि अबनो नाहरमो दै सिनि अबनो वानसकमा अहानि 184 जना बुबाग्रानि बसंनि हा अहावा बने गोबांमा कन्ट्रिबिउसन दङ बरकनि आ कन्ट्रिबिउसन न जों कोनो दिना भगिमैया कि कोनो दिना सिनि इतिहास सिनि लाइगुमाना जों कोनो दिना खिबिमैया आबनि बागै सरकार जनगणनि सरकार जे कोनो सरकार ब त्रिपुरा हावा जदि क्षमताबो दंखांखाय अब जनगणनि सरकार जनगणनि लाइगुमा हायकबा त्रिपुरानि लाइगुमाना अबनो सम्मान दिनानि अधिकार दङ आबनि बागै दुर्भाग्यजनक जों गोबांमा बिसि लाइट थांमानि यागुला फना जों ताबो क्रिक खालायमानखा आबनि बागै त्रिपुरा हास्तेनि गभर्नमेन्टनो हामबाय तै बारा हागतनि सरकारनो बेलेगनो हामबाय मारबो दिनै हाय हालो जों ज आमचायानो जों खाथं खाजानि बिसिंथै खालाय जों फालायलाय दंगो खाख्लायो दिनै 115तम महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आचेमानि साल दिनै त्रिपुरा हा गोनाङै दैबो कुसुगंथं तै भारत हा कतर सिमिया सारा वर्ल्डनो तैबो दिनै इतिहास दिनै लाइगुमा तैबो गिर्जाजों अबना आं कबंगानि मुसुंगो जतन